Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün sizlerle ketesi sözümüz Allah Teala nasip etse bolar. Allah Teala'nın kudreti turunda. Biz dinimizde hazırki vakitte dinni nindidir bir zakonlar, kanunlar bularak köz aldına getiremiz. Yani bunu işlesen yarый, bunu işlesen yaramый, bulay işlesen bulay bula, bulay işlesen bulay bula, ham başkası. Hem kay vakitte şu dünyada yaşaganda da biz muhtaram kardeşler көп narsani özümüz işleybiz, özümüzün kolda dip kabul etemiz. Ya bulmasa kay vakitte biz yaratmagan, bizge düşmanlık tilegen kişilerden korkkan vakitte da biz alar kişiler dip, ya bulmasa alarda şuşundu gayret var, alarda şuşundu mümkünçilik var dip, alarını köpürtüp, zoraytıp, alardan korkabız. Менә шушы тормышыбызның һәр өлкәсендә дә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең кыдрәте турында, Аллаһ Тәгаләнең бөтен нәрсәгә дә сәләтле булуы турында. Һәм дә ки аңа таянсаң, сиңа бүтән беркем дә кирәк түгеллеге турында без онытып җибәрәбез. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иннама каулуна ли шайъин иза араднаһу ан нақула лаху кун фаякун. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: Әгәр дә без берәр нәрсәне теләсәк ди, безнең сүзебез булыр ди, кун. Булсын ди, һәм ул әйбер булачак ди. Кун фаякун. Ягъни әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә берәр нәрсәне теләсә, ул кемгәдер барып сорамый. Ул моның өчен ниндидер теге тырышлык күрсәтми, спортзалда заниматься итми, шулай бит, диетага утырмый. Аңа берәр нәрсә кирәк булса, ул нәрсә ди? Кун. Булсын ди. Һәм ул әйбер булачак. Һәм ул әйбер булачак. Кун фаякун. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, һәр бер иманлы кешенең, һәр бер мөселман кешесенең, һәм дә ки Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылган һәр бер кешенең лозунгысы шундый, шигаре шундый: кун фаякун. Бул һәм ул әйбер була ди. Һәм дә ки мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы сүз bir zaman бик нык теге бәхәс тә булдырды Татарстанда. Без булдырабыз дигән. Лозунг булды шулай: без булдырабыз дигән. Булдыручы кем? Аллаһ Тәгалә. Кун фаякун. Бул дип әйтсә Аллаһ Тәгалә, ул әйбер була ди. Без булдырабыз дигән сүз, димәк Аллаһ Тәгаләнең кун дигән сүзе кирәк түгел. Без үзебез. Кун басуга чыгасың да арыш үс. Все, шаулап арыш үсә, шулай бит. Сыер сөт бир. Чиләкләп сыер сөт ага башлый, шулай бит. Алай килеп чыкмады, шулай бит инде. Алай булмады. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, моны без кеше буларак аңладык һәм хәзер бу сүзне әйтмибез инде, шулай бит. Бу сүз бетте хәзерге вакытта, без булдырабыз дигән сүз, ул бетте. Чөнки без аңладык. Кун фаякун. Аллаһ Тәгалә бул дип әйтә, һәм дә ул әйбер була. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесенең иң беренче девизы. Шуңа күрә дә пәйгамбәрләргә, әүлияләргә, я булмаса салихин, Аллаһның хәерле бәндәләренә бер нинди аларга курку янамый. Әлә инна әүлия Аллаһи ла хауфун алейһим ва ла һум яхзанун. Аллаһ Тәгаләгә якын булган кешеләр, әүлияләр, шулай бит, алар курку белмиләр һәм борчу белмиләр. Нишләп? Чөнки Аллаһ Тәгаләнең сүзен беләләр: кун фаякун. Мин авырып китәм ди, ул кеше әйтә. Аллаһ Тәгалә кун дип әйтсә, мин тереләм ди. Мин хәерче ди, Аллаһ Тәгалә кун дип әйтсә, мин байым ди. Ягъни алар тулайым Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылган һәм Аллаһ Тәгаләнең менә шушы кыдрәтенә ышанган кешеләр. Кызганча каршы бездә, мөхтәрәм кардәшләр, менә моңа ышану җитеп бетми хәзерге вакытта, шулай бит. Без авырып китсәк терелербез микән, юк микән, нинди дару эчәргә микән, кая нинди врачлар табарга тырышабыз, шулай бит. МКДЦ, РКБ, туда-сюда, нинди эзли башлыйбыз инде, шулай бит. Врачларны, ниләрне, шулай машина ватылып китсә, юлда всё бетте, дөнья харап, тизрәк кенә мастерлар, танышлар, белешләр һәм башка һәм башка. Әмма Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылган кеше, шулай бит, Аллаһның кыдрәтенә ышанган кеше, кун фаякун. Ул моны белеп тора. Аллаһ Тәгаләдән сорасак, Аллаһ Тәгалә булдыручы ди. Һәм Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма амарна илля ваҗ илля вахидатун каламхин бил басар.
Әгәр дә без берәр нәрсәгә әмер бирсәк ди, күз ачып йомганчы ул булачак ди. Күз ачып йомганчы ул булачак ди. Әгәр дә тели икән Аллаһ Тәгалә җирне күк итә, күкне җир итә. Аллаһ Тәгаләнең бөтенесе кыдырәтендә. Тели икән су юкка чыга, тели икән кешеләр юкка чыга, тели икән кешеләр күбәя, тели икән кими, тели икән Аллаһ Тәгалә бала бирә, тели икән бирми. Бөтенесе мөхтәрәм кардәшләр Аллаһ Тәгаләнең кыдырәтендә. Күз ачып йомганчы Аллаһ Тәгалә әйтә безнең әмеребез җитә ди. Шуңа күрә дә Аллаһның әмерен сораучылар һәм Аллаһның шулай бит ризалыгын өмет итүче кешеләрнең эшләре дә уңышлы була. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтә Коръән Кәримдә бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Ва раббука яхлуқу ма яша ва яхтар. Ма кана лахумул хиярату. Субханаллаһи ва тааля амма юшрикун." Аллаһ Тәгалә барлыкка китерүче ди. Халык кылучы, барлыкка китерүче ди. Һәм Аллаһ Тәгалә сайлаучы ди. Аллаһ Тәгалә сайлый, ягъни халыкларны сайлый, ватаннарны сайлый кешенең шулай бит. Кемгәдер бала бирә, кемгәдер бирми, кемгәдер ир, кемгәдер кыз. Аллаһ Тәгалә сайлаучы. Кешеләрдә сайлау юк ди. Кеше сайлау мөмкинчелеге юк кешеләрдә ди. Бу Аллаһ Тәгалә кулында ди. Субханаллаһи ва тааля амма юшрикун. Аллаһ Тәгаләгә ширк китерүчеләрдән Аллаһ Тәгалә чиста пак ди. Бу мөхтәрәм кардәшләр нәрсәне аңлата? Бу аңлата Аллаһ Тәгаләнең белүе белән һәм Аллаһ Тәгаләнең кыдрәте белән, аның барлыкка китерүе белән дөньядагы бөтен нәрсәнең дә эшләнүен. Шуңа күрә дә иманлы кеше ул бер вакытта бер нәрсәгә дә борчылмый. Кыз туа икән нишләп малай дип тумады дип борчылмый ул. Малай туса нишләп кыз булмады дип борчылмый ул шулай бит. Ашарына булса борчылмый, булмаса борчылмый, бай булса борчылмый, фәкыйрь булса борчылмый. Эшкә алсалар да куанмый, эштән кусалар да хәсрәтләнмий, кайгырмый. Адәм баласы белә бу Аллаһ Тәгаләнең эше. Аллаһ Тәгалә сайлап, Аллаһ Тәгалә белеп, шулай барлыкка китергән икәнен белә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу безгә иманыбызны ныгытырга һәм дөньяга карашыбызны үзгәртергә ярдәм итә торган әйберләр. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтенә дәлил булган бер мисал бу Гайса алейһиссалам. Гайса алейһиссаламны әнисе әтисез таба шулай бит. Әтисез таба. Гайса алейһиссаламның әтисе булмый. Һәм әлбәттә шул сәбәпле кешеләр ул инде яһүдләр кавымында нормаль күренеш була, популяр була. Мәрьям алейһиссаламны гаепли башлыйлар зина кылуда. Ире юк, зинадан бала тапкан шулай бит. Аллаһ Тәгалә ничек чистарта Мәрьям алейһиссаламны? Гайса алейһиссалам кулында тотып торган әле генә туган бала телгә килә. Әле генә туган бала шулай бит телгә килә. Бу Аллаһ Тәгаләнең кыдрәте. Мәрьям алейһиссалам кемгә таянсын? Ул кемгә, аның шаһидләре кем? Ире юк шулай бит. Ул нәрсә генә әйтсә дә, аның сүзе ялган. Аның сүзе ялган. Әгәр сезнең кызың бүген кайтып әйтсә, әти, әни, мин кырсакка балага уздым. Без әйтәбез, кемнән, кем белән җыкладың? Бер кем белән җыкламадым ди. Менә идән астында яттым да балага уздым ди. Без нәрсә дибез аңа? Шулай бит. Дурак дибез дә тып кыйныйбыз. Шушы кызны шулай бит инде, зиначы дип. Без шулай эшлибез, без шалмыйбыз үзебезнең кызыбызга, балабызга без шалмас идек, чөнки ул гайре табигый хәл. Ләкин Аллаһ Тәгалә аның намусын чистарта паклый. Әле туган баласының авызына сүзләр сала, тел бирә. Гайса алейһиссалам әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Кала инни абдуллаһи атаниял китаба ва жагалани набиян." Шушы бала әйтә, мин Аллаһның кылы ди. Аллаһ Тәгалә миңа китап бирде ди. Һәм мине пәйгамбәр итте ди. Әле туган бала. Әле туган бала шунда җыелган кешеләргә мөрәҗәгать итә шулай дип. Ва жагалани мубаракан айнама кунту. Кая гына булсам да Аллаһ Тәгалә мине бәрәкәтле итте ди. Шушы бала әйтә. Ва аусани бис-салати ваз-закати ма думту хайя. Һәм мин исән чагында Аллаһ Тәгалә миңа намаз укырга һәм закат түләргә кушты ди. Сабый бала. Ва барран би-валидати ва лам яҗгальни җаббаран шакия. Һәм Аллаһ Тәгалә миңа әниемне яратырга һәм моңа яхшы карарга кушты ди. Аллаһ Тәгалә мине бәхетсез һәм
җәбер золым кылучы итмәде ди. Ягъни үз әнисен әйтә, мине Аллаһ Тәгалә аны яратырга кушты ди. Вассаламу алейя, сәлам булсын миңа ди. Яума улитту ва яума амуту ва яума убгасу хайя. Миңа сәлам булсын ди шушы бала әйтә, туган көнемдә ди, үлгән көнемдә һәм кубарылып чыккан көнемдә дә ди. Ягъни бала шулай бит. Статусы бу баланың зинадан туган бала. Аның әнисе зиначы. Статусы шундый. Ләкин шушы бала үзенең статусын шундук күтәрә. Аллаһ Тәгалә шулай бит, шундук күтәрә аның статусын. Ул әйтә, мин ди, менә мин хәзер сез мине зинадан туган дип әйтәсез ди. Фактически мин пәйгамбәр, китап белән килгән. Сезгә туры юлга бастырыр өчен килгән. Һәм мин туган вакытымда да, үлгәндә дә, терелеп чыккач та Аллаһның сәламе миңа була ди. Мин сезнең бөтенегездән өстенрәк дип шушы бала әйтеп куя. Шундук Мәрьям анабызның да һәм Айса алейһиссәламның да статусы күтәрелә. Шундук. Килгәндә алар зиначы белән зинадан туган бала иде, ә хәзер пәйгамбәрне тудырган хатын-кыз булды, шулай бит. Һәм шушы бала да пәйгамбәр дәрәҗәсенә күтәрелде. Кун фаякун. Аллаһ Тәгалә әйне бернинди чыгу юлы булмаган ситуациядан чыгу юлын күрсәтте. Монда хәзер оят та качырга гына кала. Әмма Аллаһ Тәгалә шундук мөхтәрәм кардәшләр чыгу юлларын күрсәтте генә түгел, алар үзләренең дәрәҗәсен кайтардылар гына түгел, ә шушы дәрәҗәләрен әле күтәреп тә куйдылар. Муса алейһиссәлам мөхтәрәм кардәшләр үзенең кавмен дингә чакырган вакытта аңа кешеләр ышанмый. Кем соң син? Туда-сюда, шулай бит инде. Дәлил, давай безгә. Гел ышанмыйлар бит, халык шулай бит, нәрсә әйтсәң дә. Муса алейһиссәлам шул вакытта Муса алейһиссәламгә әйтелә Коръәни Кәримдә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва из култум я Муса лан ну'мина лака хатта нара Аллаһа җаһратан. Яһудлар кавме әйтә, "Эй Муса ди, без сиңа ышанмыйбыз Аллаһ Тәгаләне күрмичә ди." Менә шундый бар бит кешеләр. Бар әдәпле кешеләр. Дәгъват кыласың, алар әйтә, "Ну, может быть, син дөрес әйтәсеңдер" дип әйтәләр, шулай бит. Бар кешеләр, "Мин синең сүзеңне кабул итә алмыйм. Аллаһ Тәгалә бар икән, кая соң? Күрсәт. Давай, күрсәт безгә Аллаһ Тәгаләне. Чо, слабо? Күрсәт, шулай бит инде. Напонт сине алалар." Муса алейһиссәламды да напонт алмакчы булалар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Фаахазаткумус са'iqatu ва антум танзурун." Сезне шул ук минутта ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, яшен сукты ди. Аллаһ Тәгаләне күрсәт дип әйтүгә Муса алейһиссәламның кавмен, яхуд кавмен яшен суга һәм бөтенесе үлеп бетә. Менә Муса алейһиссәлам үзе генә кала, аның янында булган кешеләр бөтенесе яшен суга да үлеп бетәләр. Шундук үлеп бетәләр. Ләкин моның белән эш бетми. Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Аннан соң Аллаһ Тәгалә аларны терелтә. Бәлки сез ди шөкр кылырсыз ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Мөхтәрәм кардәшләр, шушы минутта яшен сугып үлеп, терелеп караган кеше Аллаһ Тәгалә юк дип әйтә аламы? Ул теге мөхтәрәм кардәшләр, юлда аварияга эләгеп исән калсаң да син Аллаһ Тәгаләгә ышана башлыйсың. Шулай бит. Любовницасына янына барган теге любовник шикелле, шулай бит. 10-нчы этаждан сикерә, "Я Раббым, исән сау калсам, бүтән хатын-кызлар янына җирмим" ди, шулай бит. Килеп төшә, исән сау кала, куркудан нәрсә әйтмәссең ди. Адәм баласы шулай ул, шулай бит. Куркудан нәрсә әйтмәс. Шушы вакытта Аллаһ Тәгалә һәр вакытта кешеләр шундый вакытта Аллаһка ышана башлыйлар. Аллаһ Тәгалә аларга шундук үлтерә дә, терелтә. Үтерә дә, терелтә. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук яһуд кавымыннан бер кеше үзенең двоюродный туганы була инде, ул туганнан туганын үтерә. Үзенең туганын үтерә. Моны беркем белми, кем үтергәнен. Шаһитлар юк, шулай бит. Һәм шул вакытта икенче бер халыкны гаеплиләр бу кешене үтерүдә. Уже межплеменной конфликт. Монда хәзер халыклар арасында дошманлык килеп чыгарга мөмкин. Шушы проблеманы хәл итәргә
Муса алейхиссалям алына. Яғни ничек итеп хәл итеп була моны? Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва из култум нафсан фадараитум фиха валлаху мухриджум ма кунтум тактумун. Муса алейхиссалам әйтә: суйыгыз бер сыер ди. Шушы суйылган хайванның ите белән үлгән кешегә сугыгыз ди. Хайванны суялар, шушы ит белән кешегә сугалар үлгән кешегә, һәм ул терелә. Терелә дә әйтә: мине шушы кеше үтерде ди. Уйлап карагыз. Үтерүче юк, беркем белми. Икенче кешеләрне гаеплиләр. Гаепсез кешеләр хәзер зыян күрергә мөмкин. Ләкин Аллаһ Тәгалә шунда кыдрәтен күрсәтә. Аллаһ Тәгалә шунда күрсәтә кыдрәтен, Аллаһ Тәгаләдән бер нәрсә дә яшерен калмый. Үлгән кешене терелтә Аллаһ Тәгаләнең күз алдында, һәм сорагыз ди Аллаһ Тәгалә әйтә шушы мәйттән ди. Кем аны үтергәнен ди. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Һәм аңа ди, шушы рәвешле итеп сугып, Аллаһ Тәгалә үлгән кешеләрне терелтә ди, үзенең аятларын сезгә күрсәтә, сез әгәр дә акыл белән уйласагыз ди. Әу мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтенә бер-ике мисал гына. Бер-ике мисал гына. Аллаһ Тәгалә һәр бөтен нәрсәгә дә сәләтле. Илля мәгәр шулай бит аннан сорарга, аңа тәвәккәл кылырга, аңа ышанырга гына кирәк, һәм әлбәттә инде аның сүзе белән гамәл генә кылырга кирәк. Аллаһ Тәгалә һәр чыгу юлын безгә күрсәтәчәк, әгәр дә без аның ярдәме белән эзләсәк. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп алырбыз. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о величии и всемогуществе Аллаха Субханаху ва Тааля. В нашем современном мире всемогущество Аллаха пытаются заменить наукой, медициной. Хотя мы прекрасно знаем, что ни наука, ни медицина на многое не способны. На многое не способны. Обратите внимание на врачей, которые сделали операцию. Они сделали операцию. Какой врач может сказать, что этот человек сейчас проснется от наркоза и что с ним будет все в порядке? Ни один врач на это сказать не может. Поэтому все хорошие врачи говорят: я сделал все, что мог. Теперь два варианта ответа. Все зависит от него или все зависит от Аллаха. Верующий врач говорит, все зависит от Бога. Неверующий говорит, все зависит от него самого, то есть от его воли к жизни там и так далее, другие вот эти пафосные слова. Хороший врач скажет таким образом. Глупый врач, конечно, скажет: ничего сложного нет, туда-сюда мы сделали. Даже мне тоже делали операцию под местным наркозом. Операция по меркам, так скажем, хирургии простая была, поэтому хирург чувствовал себя расслабленно, рассказывал анекдоты во время наркоза. Я же под местным наркозом лежу, я все слышу. Как бы он стоит там, шутит со всеми, все копается там во мне. Операция была неудачной. Операция была неудачной. Для него это было просто, легко. Через год операцию пришлось повторить. Человек, он уже подошел со всей ответственностью, ну, уже более или менее, так скажем, операция прошла удачно. Вот таким образом, то есть ни один хирург, ни один врач, он не сможет сказать результат. Только одному Аллаху Субханаху ва Тааля это известно, только в его руках конечный результат. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама амруху иза арада шай'ан ай якуля лаху кун фаякун. Поистине говорит дело Аллаха, если он что-то захочет, он говорит: будь, и это будет. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: будь, и это будет. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля воскрешал мертвых, спасал безнадежных, кормил голодных. И никогда Аллах Субханаху ва Тааля никого не оставляет, если они уповают на Него. Пример этого можно привести хотя бы Ибрахима алейхиссалям. Когда разожгли костер, огромный костер, его разжигали в течение нескольких месяцев, разжигали этот костер, чтобы он был горячее, горячее, он был огромный. Рядом невозможно было подойти туда, чтобы человека кинуть, поэтому его кинули туда с катапультой. То есть его кинули издалека с катапультой. Человек должен сгореть еще
на подлете. Настолько был сильный огонь. И когда Ибрахим, алейхиссалям, летел уже в воздухе, летит в огонь, прилетает Джабраил, алейхиссалям, ангел Джабраил, алейхиссалям, и говорит: я тебя спасу, я тебе помогу. Мы бы что сказали? Да сам шайтан, если прилетит, мы бы сказали: давай помоги. Не то, что там ангел, да? Не то, что Джабраил, алейхиссалям. А он говорил Джабраилу, алейхиссалям: не надо, говорит, мне твоей помощи, мне, говорит, Аллах поможет. Мне, говорит, твоей помощи не надо, мне Аллах поможет. Он влетел прямо в огонь. И пешком, даже не вспотел, вышел из огня. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля сказал огню: «Я нару куни бардан ва саляман ли Ибрахим». О огонь, будь холодным и безопасным для Ибрахима. Все. Потому что огонь — это раб Аллаха. Огонь — это служит Аллаху, это не что-то иное. Это все в его владении. Поэтому, если попросить помощи у Господа этого огня, проблем нет. Если попросить помощи у служителя этого огня, тогда проблема. Это то же самое. Любая болезнь, любое богатство. У всего этого есть хозяин. Это Аллах Субханаху ва Тааля. Были люди, в селении у которых распространилась болезнь, эпидемия. И эти люди начали оттуда бежать. Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Алям тара иля алладина хараджу мин диярихим ва хум улуфун хазар аль-маут. Были люди, то есть их были тысячи. И они начали бежать из этого города, селения, чтобы не заболеть болезнью. Они думали, что спасутся бегством. То есть, если вот есть болезнь, надо просто убежать, и все. Их спасет не Аллах. Они думали, их спасет бегство от этой болезни. И тогда Аллах Тааля им сказал: посмотрите, говорит, на тех, кто оставили свое жилище, свои дома, их были тысячи, они боялись смерти. Факаля ляхумуллаху муту сумма ахьяхум. Аллах Тааля сказал: умрите, а потом их воскресил. Прям когда они бежали, они все умерли. Не от болезни, а просто взяли и умерли. И Аллах Тааля их воскресил. Инна Аллаха ладу фатлин аля наси, валякин акфара наси ля яшкурун. Поистине Аллах хочет блага для человека, но многие люди его не благодарят. Аллах Тааля умертвил и воскресил и сказал: ко мне бежите. Бегите ко мне. Вы не думайте, что вас бегство спасает. Я спасаю. Если вы думаете, что бегство вас спасет, вы прям на бегу умрете. Аллах Тааля им хотел показать. Потом воскресил, и они поняли свою ошибку. К величию Аллаха Субханаху ва Тааля надо было бежать и стремиться. Также, дорогие друзья, мы знаем историю, когда один человек, аят полностью читать не буду, чтобы не брать лишнее время, был один человек, который проходил мимо селения. Это селение было полностью разрушено и высушено, то есть там ничего не было. Этот человек сказал: неужели кто-то, говорит, это воскресит после всего, что здесь есть? Мы видим пустырь, правильно? Мы думаем, как это можно вообще? Как это можно сюда жизнь придать? Кто это может воскресить? Тогда Аллах Тааля умертвил этого человека на 100 лет, а потом воскресил этого человека. И потом спросил: сколько ты пробыл в таком состоянии? То есть беспамятство, так скажем. Он сказал: 1 день или несколько дней. На что Аллах Тааля говорит: ты пробыл в таком состоянии 100 лет. Посмотри на свою еду и на свое питье. Они даже не поменялись. То есть ты 100 лет был мертвый, а твоя еда и пища, она не испортилась даже. Но посмотри на своего осла. Осел умер, осел уже умер, истлел, остались только кости. Он же на осле ехал, и все, лежит осел мертвый. Это понятно, что он уже умер не вчера. И что сделал Аллах Субханаху ва Тааля? Посмотри, говорит, на эти кости. И Аллах Тааля на его глазах собрал эти кости.
одел эти кости мясом и кожей и воскресил осла. И сказал: вот так мы оживляем мертвых. Ты не верил? Ты хотел доказательства? Пожалуйста. На твоих глазах. И тогда у человека уже, естественно, сомнений не осталось. Также, дорогие друзья, Ибрахим алейхиссалям однажды захотел увидеть, как Аллах воскрешает мертвых. Аллах Тааля его спросил: неужели ты в меня не веришь? Неужели ты не веришь в это? Ибрахим алейхиссалям сказал: верю, говорит, и татмаинна кальби, чтобы мое сердце успокоилось. Поэтому есть, дорогие друзья, понятие шек, сомнение, есть понятие вера, аль-иман, есть понятие якин. То есть человек, если сомневается, он неверующий. Если человек верит, признает, он верующий, да, понятно. Но есть понятие якин, то есть уже здесь нет сомнений никаких. Полная уверенность. Вот этого, конечно, многим еще не хватает. Если бы есть полная уверенность, якин, то можно ходить по воде, прыгать со скал, ничего с тобой не будет. Пить яд, как это делали Абу Бакр, Умар, рады Аллаху анхум, ничего тебе не будет. Ничего тебе не будет, если есть якин. Но этого уровня достичь, дорогие друзья, очень сложно, естественно. Ибрахим алейхиссалям говорит: покажи мне, покажи мне. Аллах Тааля говорит: возьми 4 птицы. Раздели эти 4 птицы на кусочки. Потом каждую птицу положи на вершину гор. И позови их к себе. И ты увидишь, что Аллах Тааля всемогущий и мудрый. И он так и сделал. Положил на вершины гор этих птиц, потом позвал их к себе. И эти птицы к нему прилетели. Живые, как будто вот только что все нормально с ним было. Это могущество Аллаха Субханаху ва Тааля, когда Он оживляет мертвых. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Аллах Тааля сделал вашу землю постелью, то есть для вас. Земля удобная для нас, для перемещения, для жизни. Мустакаррун, она устойчивая, не шатается у нас под ногами, тому подобное. Аллах Тааля сделал небо крышей для нас. Действительно, небо крыша для нас. Хотя и она прозрачная, мы видим звезды. Сейчас только мы знаем, что как небо нас защищает. Крыша защищает нас от дождя, от холода, от снега, от ветра. То же самое делает небо. Защищает нас от магнитных бурь, от ультрафиолета. Небо защищает нас от астероидов. Они просто не могут вылететь туда. То, что вылетает, сгорает. Это небо для нас. Это крыша для нас. Она прозрачная. Прозрачное небо нас защищает. Аллах Тааля это говорит: мы так сделали. И из этого неба, говорит, поливается вода. Льется вода. Удивительно. Как Аллах Тааля поднял тонны, миллионы, миллиарды тонн воды и поливает туда, куда хочет. И поливает их туда, куда хочет. Однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, когда хутбу рассказывал, один бедуин встал: о Расуль, Аллах говорит, у нас, говорит, дождя нет уже сколько дней, сколько месяцев, засуха. И животные умирают, нам есть нечего, пить нечего. Пророк, саллаллаху алейхи, тут же поднял руки и попросил у Аллаха Тааля дождь. И начался дождь. И начался дождь. Дождь лил один день, второй день, третий день, месяц лет. Дождь не прекращается. Когда люди тоже собирались, пророк, саллаллаху алейхи, рассказывал хутбу, этот бедуин встал и говорит: о Расуль Аллах, говорит, дождь не прекращается. Наши дома, говорит, разрушились, а дома же были из глины. Они просто растворяются под водой. Дома, говорит, разрушились, везде, говорит, вода. Что делать? Тогда пророк, саллаллаху алейхи, поднял руки и сказал: о Аллах, вокруг нас, но не на нас. То есть попросил у Аллаха Тааля так, чтобы дождь лил вокруг, но не в эту деревню. Это была моя детская мечта. Когда мы жили в деревне, когда дождь льет, асфальта нет, всегда грязно.
Я думал, вот если бы дождь не лил, а потом я подумал, если дождя не будет, растений же не будет, правильно? Тогда я мечтал, ох, если бы было так, чтобы дождь лил вокруг деревни, но не в деревне. Да, оказывается, такое было в истории. Тогда же я не знал эту историю. И дождь лил вокруг Медины, а в Медине дождя не было. И все расцвело вокруг. Такого обильного дождя еще никогда не было. Несколько месяцев шел дождь, вода текла после этого, реки полно текли после этого, и люди досыта напились, наелись и уладили свои дела. Это в руках Аллаха Субханаху ва Тааля. Он может так сделать. Не надо думать, что это облако. Сейчас даже люди пытаются облака развеять, правильно? Также, дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: Бисмиллахи рахмани рахим. Хуа аллази юрсилу рияха бушран байна ядай рахматихи хатта иза акаллат сахабан фикалан сукнаху ли баладин мейтин фаанзална бихил маа. Аллах Тааля говорит, он тот, кто отправляет ветра с благой вестью. То есть, когда веет ветер, такая всегда приятно становится. Если душно даже, если холодно, всегда становится так приятно. Ожидаешь сейчас чего-то такого приятного. И действительно, приходят, говорят, облака, тяжелые облака. Фикалян. Действительно, Аллах Тааля подчеркивает тяжелые облака, хотя тогда, во время пророка, саллаллаху, люди не понимали, что облака могут быть тяжелыми. Это же, они же на небе, тяжелая вещь на небо не поднимается, правильно? Но, как мы еще раз сказали, Аллах Тааля поднимает миллионы, миллиарды тонн воды. Без каких-либо приспособлений. Без каких-либо приспособлений. Сейчас, чтобы вытащить воду из-под земли с 30 метров, сколько мы должны приложить усилий? Вызвать бурильщиков, это уйму денег. Установить там специальные вещи, сооружения, насос. Этот насос сгорает через какое-то время. Сначала вода выходит грязной, потом чистой, потом опять грязной. В какой-то момент воды нет, уходит еще глубже и так далее. Это сплошные проблемы, дорогие друзья. Вода. Аллах Тааля просто взял и поднял. Чем? Непонятно. Мы знаем все эти законы, но это все законы, созданные Аллахом Субханаху ва Тааля. И Аллах Тааля говорит, я направляю этот дождь на мертвый город. Дождь льется, и после этого фахраджна бихи мин кулли самарат, выходят разные растения после этого дождя. Если полить поле просто водой из бочки, да, из машины, из пожарного крана, пожарной машины, так не вырастет. Даже весной льет дождь, ничего не растет, но льет один дождь, теплый, благодатный, баракатный, и тогда все сразу начинает цвести. Вода, она от воды отличается, даже дождевая. И вот Аллах Тааля говорит, мы, говорит, даем воду, и все начинает расти. И мы также, говорит, воскрешаем мертвых. Как мы оживляем мертвую землю, также мы воскрешаем мертвых, говорит Аллах Тааля. В земле ничего не было. Полил дождь и выросло. И то же самое с человеком. Когда поливает Аллах Тааля своей милостью, люди запросто выходят из своих могил. Без каких-либо проблем. Все. И в этом нет сомнений. И в хорошем городе, говорит, расцветают хорошие растения. Но, говорит, в плохом городе там выходят, говорит, плохие растения. Редкие растения. Так мы показываем свои аяты, знамения для тех, кто нас благодарит. Так Аллах Субханаху ва Тааля показывает нам, что в этом мире есть определенные законы, которым подчиняется все вокруг. И наша жизнь, дорогие друзья, тоже подчиняется законам Аллаха Субханаху ва Тааля. Нас создал Аллах Тааля. Наши жизни создал Аллах Тааля. Наши богатства создал Аллах Тааля. И всю эту ситуацию тоже создал Аллах Тааля. Если мы будем прибегать к Аллаху Тааля,
то в нашей жизни проблем никаких не будет. Просто не надо о нем забывать, и не надо забывать, что Аллах, Он всемогущий. Что Аллах всемогущий. И знаем очень много историй. Из современности, из древности. Когда на те люди, которые уповали на Аллах, субханаху ва тааля, побеждали. Я уже рассказывал, как одна бабушка, ей уже более 80 лет. Мы, говорит, были детьми. Мы были детьми. Когда немцы наступали и дошли до Москвы, Сталин, говорит, выступил по радио. Что он сказал? Он сказал всему населению Советского Союза молиться. Он сказал молиться. Первое объявление было, когда о начале войны, он обратился к людям. А вот когда уже враг дошел до Москвы, он сказал молиться. И тогда, говорит, мы всей деревне, эта бабушка рассказывает, собрались и начали молиться. Ну, мусульмандар намаз оқилар, да? Помолились, намаз почитали на следующий день. После молитвы на следующий день был 40-градусный мороз. 40-45. Вся техника немцев встала. Мы знаем, что под Москвой немцев остановили две вещи. Мороз и дороги. Их не остановил ни Сталин, ни Жуков. Их остановил мороз и дороги. Дорог не было для немецкой техники. Для немецкой техники и сейчас дорог нет. Да? И мороз. Просто все замерзло. У них даже оружие не стреляло, понимаете? Вот. У немцев даже оружие не стреляло. Поэтому они перестали смазывать оружие. Чтобы хоть как-то стреляло, они перестали смазывать, потому что смазка застывала и клинила. Они перестали даже смазывать. Кто это сделал? Сталин включил отопление или включил холодильник? Это сделал Аллах Тааля. Аллах всемогущий, дорогие друзья. И Аллах Тааля тем самым помог нашим соотечественникам. Потому что они в кризисный момент обратились к Аллаху Тааля. Если бы они обратились к науке, тогда сейчас нас бы уже, возможно, и не было бы. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.